Today at Skydive Dubai we have a very special guest. His name is Abdul Rozik and we're gonna prank him. The idea is Ivan, his tandem instructor, is going to play blind instructor. We don't know how far we're gonna go, but in collaboration with his management we're gonna try all our best to don't laugh it out. So let's see where it takes us. His name is Ivan. He's the best instructor they have here. This is Ivan on the t-shirt. Yes. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Иван. Бура мы пара бывает. Ай-яй, тай, мада. This one is for you. For you. No. I will let this guy. This time with this guy. Не, уже все. А уже все? Удачи, хорошо. Assalamualaikum, апаухуару, хамакаса, ма прозе аз Тоҷикистон. 17 солаем, Дубай омадем. Дубай ҳавош камтара гармай, ники Дубай зура шуай. Ҳозир якум бор аз самолёт мепарем бачакои азиз. Skydive Dubai. Якум бор аз парашут мепарем. ҳазор раҳмат барои шайх ҳамдам ки ба мо дастгирӣ карданд, моро оварданд. Дарша тамошо мекунем. Рафтем. Abdul, have fun, boy. Молодец, дай 5. Крутой полет. Спасибо. Хотя паш меня.